Tog me love is terrified love. Fate with Kibera tied a counterfeit. Because you love a Garunda in Ralum. Bury me er dig stane gus chucky da er dike. This problem the grew again we on Tauri. Grow agin er nose the hishmo hori. Kin all fatty some riv the yeah. Oh yeah. To sir has Steve it's to sir boy. They may a baker and Darren he still fill a water. Oh yeah. This is the gun yeah. It's McKean's and Ishka. Louis or Cherubim as stores togi me on who. Ni feder lom die long. Le fuck na hier. Med hjem her så vagn prægter og med ideal in hørsa. The love treat me grew is midle kælder. Det hænder is the grey hair on the cardion. Do it shake a dig and shake on gratajin. Oh yeah. Time though we make trip loaders. Baby don't do it roller. Play me their meshka. Don't kill it a vodka. Funny ain't rude. We are so shoulder. Oh no. And told my love it's terrified long. Fate them with Kibera tied a counterfeit. This problem the grew again we are Tauri. Grow agin and nose the hishmo hori. Me hey knock is the grey hair on the cardion. Me hey knock is the grey hair on the cardion. To sir has Steve it's to sir boy. They may a baker and Darren he still fill a water. Oh yeah. I know we make trip loaders. Baby don't do it roller. Baby they're meshka. I'm killing a vodka. We funny ain't rude. We are so shoulder. Oh no. Terrified love. Fate them with Kibera tied a counterfeit. Díomh agus fáiltar overstock quick on Séú Lá the Scléip na hÓige fe hain. Smis an evening cronin agus we met on Scléip them tachtan fad YouTube agus Facebook common na bhíon agus tá galore comórta sig torliúir Instagram Scléip na hÓige agus common na bhíon freisin agus comala sin tá galore lor dúisina intacha le bucan ma dhéanaan tú iritas linn rih a 8 o'clock ihe mór an tainú lás fe head saoin. Sían tús blian a Netflix, sían tús blian a Spotify, Lab a Luscon, Daintor Gran Rosta, AirPods, camera Sony Cybershot agus Telegor Balia le scálan agus is féidir fécin siar sin YouTube common na bhíon agus iritas a dhéanamh na comórtais iontacha fad. Agus is féidir freisin tacht gach ólas faoi Scléip na hÓige fe hain ag hÓige.ie agus cnb.ie. Ach rud ag an deas an saharnan ish, tá sómad amach maidin le písa origami le Anya. Tá man seo agus Steve gach duine, Tásúla gom go bhfuil se bheith bansalt as seachtain na nóg. Is mise áineanní líhan agus is as chundé lítre me dom. A nocht seachtain na nóg le cuman na bhíon, tomaid chun réalt,
féalacháin agus tuairtear a dhéanamh. Na rudaí a maiid tastal ná 3 pieces of paper, pean nó marker, agus scissor. Chun na carnóg a dhéanamh 5 pieces of paper, agus filet mar seo. An sin gearre an lína. Agus an sin ba carnóg agat. Cercalar? So táid chun an réalt a dhéanamh dús. So fáid a carnóg popper agus filet mar seo. Fill an piece of seo, suas, goodie an lór mar seo. Agus an piece of seo, sias, goodie an lór an seo. Os go léir ríis, agus leis an cúine ag an bun, chuir é isteach sa pointe seo. Chas é mar seo, agus fill an lína seo arás go dtí an lína an seo. Fill an taobh seo, suas mar seo. Cas timpeall é, agus fill an lína seo, suas mar seo. Le scissor, gear an popper an lína seo. An sin, oscail an réalt, agus chuir brú na filtín. Mar sin. Éasca nach chuir? Réalt. Cercair. Tá an céad cén eile ná féalacháin. So fáid a piece of paper. Agus chuir é ina leath chun trítaí dhéanamh. An sin, déanaan leis an taobh eile. Oscail é, agus cas é timpeall. Fill an taobh seo, suas go dtí an taobh eile. Oscail é, agus cas é, agus déanaan arís é. Inis, chuir brú an pointe seo, agus chuir na taobhanna isteach mar seo. Leis an leath
Leis an taobh is fuide bór, chuir an píosa seo síos mar seo, agus din cinnte go bhágann tú barna síos an seo. Déana leis an taobh eile, agus fág spás beag. Mar seo. Anois, tóg suas an bhéalacán, agus tóg an puinte seo faoin bhéalacán, mar seo, agus fill an puinte seo síos. Chuir brú an filltín an seo, agus an sin, tá féalacán agat. Anois a chuirde táimid chun tartar a dhéanamh. So fáid a piece of paper, agus déan trintán leis. Agus an taobh eile freisin. Os Scléip, agus déan Dan log leis. Agus leis an taobh eile freisin. Anois, táimid chun trí chúine a chur sa leor. Mar seo. Cas timpeall é, agus chuir an píosa seo isteach freisin sa leor. Anois, cas timpeall é, agus táimid chun an píosa seo a chur mar seo. So déan mar seo, leat mar seo, agus chuireann leat an bhaach seo freisin. Agus táimid chun na taobhanna seo a brú isteach, agus puint a dhéanamh an seo. An bhfuil sibh liom. Táimid chun chas an paper mar seo, agus tóg an puinte seo suas go dtí an líne ag an bór. An sin, táimid chun bóg an líne seo suas go dtí an líne an seo. Now, tá an píosa, an cé píosa eile níos deachar, so lean me lábha. Táimid chun an líne seo a chur suas, agus an puint a cumad sa leor. Agus táimid chun é dhéanamh ar an taobh eile freisin. Mar seo. Anois, oscail an taobh seo, agus bog suas an puinte. Anois, tóg an puinte seo, agus brú é síos mar seo. Agus chuir filltín ann.
Déan ar an taobh eile freisin. Agus brú é síos. Inis, tá muid chun an pointe seo, nó an cúna seo, a chur isteach agus an sin amach. Agus ar an taobh eile freisin, an pointe seo isteach agus an sin amach. Agus an pointe ar an bór síos freisin. Inis, cas timpeall é, agus tóg an pointe seo, agus brú é isteach mar seo. Agus an pointe seo freisin isteach. Agus ar an taobh seo freisin, an pointe seo síos. Agus an pointe isteach. Ceach suas é, agus déan an filtín níos láidre mar seo. San sin tá tartar agat. Is féidir súla chur ar freisin más má leat. Agus sin é. So, inis tá réalt, féilcáin agus tartar agat. Sin é weimse tásúla gom gur bhain sibh taitneamh as, agus go mbeadh sibh taitneamh as an cuid eile de seachtain na nóg. Tá chun slánará inis agus tá muid rachamid arás go dtí ionad hÓige na hÉireann ag gundé an mí. Slán libh! Well, níl is agam fúb seo ach bhí sé sin dúchlánach go leor domsa ach go gur míle mágad aine don cheardan ionach sin agus ná déon darmad inis go bhfuil go leor dúisina le bucan má dhéanann tú iiritas réamh a thugta clog ihe amóra gan tainú lás fehead sound. Sían tú splín a Netflix, sían tú splín a Spotify, laba lúscan, daintor Grand Rosta, AirPods, camera Sony, Cybershot agus telegor baile le scálan. Agus is féidir féach an siar ar sin ar YouTube, cuman na bhíon, agus iiritas a dhéanamh ar na comórtais iontacha ar fad. Agus cumála sin is féidir teacht ar gach ólas faoi Scléip na hÓige fifa hain ag hÓige.ie agus cnb.ie. Ach, anis, suas libh, sin amach na lábha tá sé nám dún písa acliaachta a dhéanamh le níosa. Níos chun agus tá muid reis le saharn sásta agus tá muid go písa bog aga déana so ar dús bara just session bog gasta tá muid go imóí anna so ga bomuide ar an momente ar fé dá so tá muid go sin anna for dá so cé sort of an cé crew na max squats so there's crumb sheets sus made this more hot lad down and Dara road on purpose so sees crumb sheets when I've done another alright sus some purpose away I was in zero can lunges on tossy I was so cool so on tossy or cool I hossa on tossy or cool I was going to go shiny for new doors so basically harfish chain shop bump or no mid the over so our douche para just come with the senior map so just then our lava just go show you only for a couple of seconds
Suus over cheese. Och sen har vi got chrome cheese. Here I go on. I'll chrome in major smoke. Och show me till my. Then allow it. Right, suus. Chrome cheese. Så show Martin til suus, når man siger, når man siger, ik gør en piste, kan de show. Når man skal grille over en section. Der kanal. Hij suus. We gaan lunges gaan nu. We gaan our corp, I can't do. So, cheese. Not it. Our ricotta. Turn on my water. I was in Sen. Just I'm going to squat Donny on it. Always in the shinny on my hand. So, cheese. Time as you like, see, or our richiny. Or someone just go and break her cosa. Or yes, who's our clay. Just to get a brew. A yawning and our lava. Oh, this is in very many two-sided sessions, so my squats are loose by and maybe just go squat now and hop like now. And moment your mind, I was saying the stack of the burpees, I was saying lunges, going to show you how to go. My boy. Ready, go! So, cosa TV on a goal line or get the ball mixed on our goal line. I was saying, jeez. Man, just will hop line yanu. Ain't the gasta. Today, try a second this small. Turn it up. One tail from sheets. Could you seconds farther? Can you go? 10 seconds. I was saying, alright, so burpees, 60 yard cosa. I was in sprawls here. Alright, now, 6. Just. See his seconds back up. Six seconds. See, dog. Here, just. Cheer up, I start feeding lunges. On tossing. Cool, Harikosa, Montossi, deep here. So hot seconds.
Jenny, can you go? 10 seconds, fire. Try some toss it. Can you go? In. Always on rise. Take a max squat. Kosa. Needs lahan our new line. Always in sheet. Can you go? Try a second, fucker. Wait a second. Quick, car, 3, 2, here, sit. Awesome chin. Burpees. So she's come with she's. Here. Sus. She's here. Sus now. Drop a second. Keep checking here. All those lunges. Kenyard. Jump Kenyard. Alright. And toss it. Alright. And toss it. Ari Kosa. Ari Kosa. Here, and toss it, here. Quick, car, 3, 2, here. Right, how much for you? How much you want? Plank. So when you tell me a plank, I'm going to give you a major small court, no tension across in our court. So, cause the shot, lava home tossing, cause our eyes are all cool. I'm going to give our hips a tuck on. Wasn't saying. Charmers yard nation, we hold the Bomacho line. Charmers when you Bomacho line there, 3, 2, here. Surely we'll build up more hÓige. Our rogue sort of, there's no sort of I had no sort of Jason Liggins. Thanks, Steve. On your va. Try a second. Linear more in our cluster of our new line. Linear zero. J. Three, 2, 1.
agus pomna teach lein eile sa Johnny Simwich, dus anna so I got a trade or strong, agus an mwy on our mail. So we go release here, plus our lava or mrog, lava or chest, or some of the gear just breeze sheets, now on rim. 3 seconds you lose Jack, 3 seconds a Bruner and Termac. Only more stop and our shrunk. Dan moet je het hervaren en dan wil je staan hermollig. Dan moet je een neuskorp. Dan moet je ergens een neuskorp. Ga maar uit. Right. Mir mai over race stala. So I'm going to shot that shin. Agus the show I'm going to achieve my silver ma. Slan. Well, níl agam fúb seach tá méid tréachta taréis sin ní se agus ní arna mé ach an trí nó méid deannach ach sinna méid atá agam díomh don lá inniu ach bé mé ras libh ag a héineag máid na mórach don lá deannach the Scléip na hÓige fe hain agus ná déon darrma gur féidir teacht ar gach ólas faoi Scléip na hÓige fe hain ag hÓige.ie agus ag cnb.ie.